Assalamualaikum. Ya khusus ke Abu Cik Urang Gasin. Ya. Abu Cik bela tak pura-pura balik bu dalam Facebook. Kau kampung. Ya. Bau tak ke? Nak dengar Abu Cik? Bau tak ke Abu Cik? Dengar ulama tapi kah? Tak kena ulama. Putuk muka Abu Cik malek ku nah. Kau lagi kah nak malek lele cara ke ikan malek ku. Lele ma de puah dah kerja lagi pungot perut roy. Pedih-pedih muka pira-pira roh nak malek. Dia dah tu ngeo-ngeo buat mai dah uli Abu Cik atas nah dah Abu Cik. Kau dah tu muka de begu lele cara de tho ma nak kerja li. Aduh lele ngah pukoi ma gian pada buat Facebook. Pedih-pedih roh dan kan kalau gak tak wajah tu wajah lagi wajah punggung kebu tak pelemaro tu lo. Malai de kau aku dia pelemah malai tu nah gu le tho le. Tu teo na raja buat. Gu le urang malai tu. Pelemah roh pai hari roh Facebook ada tu. Nyo Abu Cik nyo kon je cik yo. Nyo raja lah korak kon panglima nyo panglima je Abu Cik. Pura. Bek dah pudu-pudu pengkeng ku lama ni Abu Cik kaji piu-piu yo boleh. Dunia ada piaman. Apa je dah. Yang kau kampung boleh ke di mak lewat yo tu. Bek dia kengkeng ku lama Abu Cik kat yem ro kerja ni nah. Biu kan ajo gaji Kanada nan ka. Ka pengen ku lama kampung. Nah ni biar gaji kape nan kerja. Pun ada orang kai ka. Alah ya Abu Cik kurang ajar. Abu Cik lampap lemo. Thana de malai ke gede wajah lain. Pedih-pedih muka ba ina Facebook na malai ke. Bu malai ke pedih-pedih muka ke Facebook na. Ana malai ke lele ma ke na ka cahut ulama na ngam muka ka agak tak muka ke pi. Age muka age punggung lemo muka ke. Alah ya Abu Cik bu. Yo tobat ke Abu Cik. Nyo lu pencuri tuju Abu Cik. Nampak dua dah tu.